Večerašnja tribina u Banatskom Brestovcu bila je prilika, prema rečima Suzane Jovanović, da se meštani ovog sela upoznaju sa idejama i ciljevima Ujedinjenih regiona Srbije, a ujedno i da im se predstave svi razlozi zbog kojih je pokrenuto potpisivanje narodne peticije. U Brestovcu vrlo veliki odziv građana, njihovo nezadovoljstvo mnogim nerešenim problemima i vrlo jednostavan odgovor sa naše strane da pomozite da dobijemo zakone koji će obezbediti decentralizaciju svima nama, pa ćemo moći sami da rešavamo svoje probleme po prioritetima. Članica gradskog odbora G17 Plus u Pančevu, Suzana Jovanović, je rekla da je veoma dobro to što su se mladi odazvali pozivu da prisustvuju tribini i što su u velikom broju potpisali narodnu peticiju, jer su, prema njenim rečima, oni ti koji će i nositi buduće promene. Potpisivanje narodne peticije u Pančevu traje još nešto više od mesec dana, a njom Ujedinjeni regioni Srbije traže izmenu 3 zakona kojima bi se omogućilo da najveći deo novca od poreza građana pripadne lokalnoj samoupravi, da se hitno vrati imovina lokalnim samoupravama i da se građanima omogući da direktno biraju svoje predsednike opština i gradonačelnike.